bao ke jing du khau ya ke jing du no ni doktor te kong ka ke ko na ka banta ka mau hati konsulsi nam ta ginong snong gi badan kham tam hati area mau hati ka jaga ka bakadan ke ka pitsi na ai ke jing solam ya ke ying ke sam hi lok iki bah ying sam mar dong ke sim ke jong ne doktor kan yo ja tha junam bat lau kun ran ne pha ke jing solam saki ying ke sam na ka liang jonga bat ki pat ba nong snong jong ka mau hati konsulsi adu ke snam khat khandai spa khandai pulai adu ke snam arajar sang kumba khatwei snam yang bada ke jing shakri ke jong i kumu doktor haga te ke PhD kan mau tu ko por ngi dang ya khna kham ya khna adu snam arajar sau bangila ya samlah ni pen pau sisa ya ke jing songu ya ke jing shakri ke jong i kabaila shakri sisa ya ka than mau di konsulsi ke jing klat no ke jong i kalong ke jing kendiat kalong ke jing du ko khra haga ba ngatip ki ba pun ba kinong snong jong ka mau di konsulsi kidan pedeng ke jing skoben namar ke jing du no yang ne orang ba bolong doktor ko shikri ke ke PhD tetang ke jing songu kum ke ne ke por nakaliang ke jonga kumunong mi kmat jong ne konsulsi ya ke jing shakri ke jong no doktor ha ke PhD ke jing shakri ke jong ing thu ipi kalapun hun sisa ya baro kinong sosno ke mau ke tu por wat na do sning ro ki breu ki wan sido mau ti panwan wat yung ne doktor namar ba de sisa doktor ai sisa ke jing shakri buat debet sisa bat tentang tan rei ke men sim shakri ke baudan hakan no ko por la ka dei men step men met sitang met jan shai men step ki breu ki yo bani kendo ne doktor Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya